Voini march ni som panga kumsang ni som ni pali zirtop ni ani a in zawain chibaile vekule CEM lui nupuin thiamlo achang Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. HTC Larin chana chuan voini som panga thlathum kumsang ni som ni pali hian CADC CEM lui Buddha Lila chakma leit nupui Sujata chakma chu eiruk thubuaiah thiamlo chantir Court judgment atanga landanin CADC sarkar chuan kumsang ni som pani khan an sison hall saknatan cheng nuai zanhi somthum pani an hmua contractor as sakna an tho tirama se anua CEM Buddha Lila chakma chuan session hall sakna hi anupui Sujata chakma power of attorney deed of agreement mangin atho chunzom tira thubuai ngai to ani lain Buddha Lila chakma hi athi wangin athubuai ti to pania Sujata chakmai ro apasal nena cheng nuai somthum pali sing ruk sang ruk zanga somriat panga ti ching pen thubuaiah thiamlo chantir ni in jela dang hal tura achung thurela ni a shemani dan to chu ni somparia thathum kumsang ni somni palia puana ni ang kuwa ching tu ten kuwara anman ni zani sompali thathum kumsang ni somni pali dar som pakhat vel khan bil khothir khwa a kuwa ching tu te duty chuan bil khothir daya asok leilen 1109 motor atangin Myanmar atanga dan lowalak lu ninge yashiat kuwara robek somsari velan man motor body hi siam danglam ni in ta chuan kuwaro hi alongin da ania motor hi man ani la hian MZ01 AS 5514 ra wa ani motor hian number plate dang pali AS11 DC 9565 AS11 DC 7111 AS11 DC 9565 le AS26C 2298 te alo phurtelani thudon danin motor he tianga thil swalti na torchim shima abodi he modify ani mela a driver he motor cha binen atlan bawa motor le akuwara ro phurchu vaireng te police lamshia tirani a kuwaching tu te duty hian police ne na anhlan ngal ani Manipur UNLFP shwai tu manwangin lungoilo nalantir National Investigation Agency NIA chuan Manipur khopui Imphal West District a helpol pakhat United National Liberation Front Pambe UNLFP shwai tu pathuman mana heiwang hian lungoilo nalantirin mipui anpung khom zui ani UNLFP shwai tu te man anni wang hian mipui lungoilo te chuan ni lai ni khan kong puyan danga pungkhom zinga atamjok chu meichia anni NIA che danan dulo zia lantirnan Imphal marlam dorle sumdona munte chu kharvek ani bok NIA hian state le central force puinain helpol dapna hi an kalpuya Imphal West a hian ven himna po anuluklea hetianga ma anlak wang hian UNLFP shwai tu pathum te hi anman thei pha a anzinga hian helpol sipai ho tu thokchom thoiba le Chief Intelligence in Charge ingba te po atel helpol mi le san man te hi Indian Air Force thlo thei nain Imphal atangin Delhi lama thon thlak ngal anni UNLFP hi meite helpol ni in Imphal phai ruama chitla thin anni a Manipuram ro puina ta na beito ni in anin chalani sarkar lai puinen remna zonga anin biak me ka wangin then khachuan an shwai tu te hi man nilawin in biak na nei puitura Delhi lama thon thlak anni zok an ring thung Nagalena Prime Minister Modi alim anhal Nagaland Khotsaklam District Paruka Public Emergency puang mek tu Eastern Nagaland People's Organization ENPO chuan state ran ngiata ban anhuai hot chon la chunzom zela nilai ni khan anthil phut alo tin mai lo wanga lung oilo na pol sang sang chuan sarkar lai pui ho tu te lim anhal Eastern Naga Student Federation ENSF le changwe do si set sang CWS Paul kai shwaina nuai March ni som pathum ni lai ni khan zirlai thanem tak chuan kong anzoa he huna hian Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah le BJP National President JP Nadda lim anhala mi puilungoi lo pungkhom te hian sarkar lai puin Frontier Nagaland an ngiat na angai thak do lo wangin sarkar dem na thu sang sang antar lang ani ENPO hian kumsang ni soma tangkhan Nagaland Khotsaklama District Parukte chu state ran siam anlongia to a heng district Parukte hi Montwen San Longleng Kifer Noklak le Samator te annia heng district a hian Naga nam Khiamnungan Konyak Phom
sangtam ti khirle yam phung chu a cheng tam jok te an ni ro rel na shan an ngiat na chan hi kho chaklam bial ti han ngai sakna than don lo wanga ma so nei na kal kan thin wang ni inan soi kuki in pi in meite resurgence forum punan changlet meite resurgence forum MREF in nikum manipura chile chin kara boina chwa chana apu na chu kuki in pi manipur chuan na taka changletin an pu na hi thubel chian dol lawani thuan soi MREF yan kuki in pi chu thudik tok lo the dara puin boina hi achwa pha ta ni inan pu thu chwa an siama kuki in pi chuan mei ni thum kum sang ni somni pathuma boina chwa chan chu kuki zo nam noi bo an ni theina na meite sarkar in tenom takama alak wang ani jok thuan soi kuki zo nam ti du da a an to na chantir turin meite kal for pol arambai tingol le meite lipun chuan ma an lak bok thuan tar lang kuki in pi thu chwa chuan meite kal for pol ten kuki zo nam laka me ni thuma tangin leilen na an lan tir tan ti an soya boina a chwa chan ber chu meite kal for pol in kangwaya pastor sekha ho kipjen an tha wangle meite howin kangwai le imfala kuki in le lo an hal wang ani jok thu an soi hemin hu yan meite pol sang rang le an ma ni thop tu sarkar sipai te chu kuki nam chunga nun rong takin an che zuya an chunga thil thleng chu india ram chanchina mi puite tor na rap thak ber pakhat tia sharing ani to don ni in an soi Assam AASU in CAA dodal na lantir zel dan turan puang Citizenship Amendment Act 2019 mantran ani to don banga Assam dodal na lantir tu zinga langsar ber All Assam Student Union AASU chuan ma anlak zel dan turan puanga Assam azir lai polian ber hian sarkar lai puin CAA in kai hroina dan zam mantran ani don thu an soin hu tangin lungoi lo na hi an lantir to ani AASU hian nimin march ni sompali tang khan an dodal na an thar tholia nimin khan Assam huam chunga mun sang sanga flag dum zarin CAA an du lo nan lantir li a voina changin Assam district a khopui zongnga mi puite chu pung khomin anlung oilo na lantir turin anchia tiratin voina changin satyagraha nei chan turin ASSU hian thuwa chwa bok zilai pol hian an malak nain omzia nei lo ni chuan CAA an dodal na chungchanga malak zel dan tur ngai twa turin march ni somparia thian meeting an nei don ti antar langa heta hian AASU baka Coordination Committee of Tribal Organizations of Assam CCTOA le Tribal Pearl somthum aiwo tenen in mukhomin an kalzel dan turan soi hodon ani Meghalaya BJP in an state puma CAA man ani lo nan ma an la Meghalaya BJP chuan an state a 6 schedule huam chunga lawa CA man ani lo na turin sarkar lai puya ngen na an thlen sarkar lai puin man tran turati CAA hi Meghalaya a 6 schedule nuai mun tam zoka chuan man ani vedon lawa heti la hian 6 schedule in a huam lo mun te wangin heng munai ro man angai dorani Cabinet Minister le BJP ho to alhek chuan mi puite tana athat jok don wangin Meghalaya state puma CAA dan man lo chu tha ati thosoya CAA man ani lo chuan Lok Sabha in khan puilo tura po an state chunga BJP din muna that pha don ani ati BJP MLA Sanbor Sulai chuan CAA chungchanga thudik tok lo thedar lo turin party dangte chu cha a Prime Minister Narendra Modi chuan tribal ramchina CAA manglo tura thutlukna asiam wangin afak bok Sula hian CAA wanga khwale tuini na nei thei tur zenga Christian Sakhowwan tu te tel an ni chu lo momati thua soibok Gaza chanpuina tamzok Israel sipaite chuan khovel ramtenana sataka annor nuwa Gaza chanpuina tamzok thonlu atum thua soi Rear Admiral Daniel Hagari chuan 8 convoy tamzokin Nodan Gaza a kongthar siala chanpuina tamzok an phurlu theinan ruwa manna asiamani ati UN chuan nikum October thla tanga Israel Hamas tena indona ankal puinhuwa Gaza a tram tlamai theidin huna anding to ti ina soya Brussels point in real tram chu indona ral thuam chi khata manani ati EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan chanpuina thonlu anni lo nan land road chu kharluin a omati zuibok UN chuan Israel in Gaza a
abom zui zel le security thabok si lo ram ri khar te chuan 8 operation mumala kalpui theilovin asiamani atibok Israel Defense Force IDF spokesman Rear Admiral Hageri chuan tranpuina peklu na turkong tharhon ani donani atia Gaza humanitarian aid luan lutir kantum ti ina soya IDF te chuan eitur phur lori paruk chu an lutir to thua soibok Rear Admiral Daniel Hageri chuan convoy tamzok te point entry point an lut zel dona heiba ka hian tuipui lam le van sang lama tangpuin tranpui na tamzok thonlu an nianga tibok mase kalpui dan pa nga yangin tranpui na te chu peklu ani don lo tia soithungin achan po Hamas te kuta alu an hlawangani ati Gaza indo na hi October ni sari kumsang ni somni pathuma Hamas silai kengtena Israel ramluta mi sang khazani chuang thata mitang zani somnga pathum chuang anlak atanga in chan khani a Israelin arun zuya Gaza anun na chang singthum sang khazani chuang anom to ni in Hamas and Call Health Ministry chuan atarlang iwen chuan Gaza a Palestinian nuai nga sing sari sang ruk chuang te chu eitur ta chammai thin anom to ti na soya abik takin Gaza marlama chuan har satnan tok na sa zwala tibok Gaza Health Ministry chuan mi somni pasari lai anjinga nopang somni pathum te chu malnutrition le dehydration wangin nunna anchan to ti in asoibok tunaya tranpuina tamzo Gaza alu theinan malak na kalpuina sadzwalani a Spanish long food supply ton zan hi phur chuan ninga ni jing khan Gaza alut boka US chuan longchol na leilok tranpuina pek turin asiam bok hetila hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thung chuan Rafa anbe ne chuna sazokin an kalpui tur thua puang thung noi somli pathum singli sangria zali somria choi turin ti Mizoram State Consumer Dispute Redressal Commission MSCDRC nu pakhatle a fashin thina wangin New Life Hospital chu chengnoi somli pathum singli sangria zali somria choi turin ati sarkar thu chwa tarlandani New Life Hospital a hian laldu omanupui jezo sangzwali chunaw nei turin November ni som pani kumsang ni som paruka admit ni a darkaria jit naw ve na pek ani nuwa note nei mai theilo wangin zandar kwa vela ti to pania atok ni som pathum thla som pakhat kumsang ni som paruk jing daruk le achanbia naw ve na pek le ani a naw ve na pek ani nu darkar khat apel nu loka ICU wa dalu ngai khupin oma ICU wa dalu ni nu yan note meichia thisai na shinga ama po hi tlaidar li le achanbia athizui le tani jezo sangzwali le anaw pailai thi na wanga lung oilovin New Life Hospital ina nin koldana hian medical negligence omashiat wangin Mizoram State Consumer Dispute Redressal Commission complaint the luani a New Life Hospital hi nuai somkwa pariat singli sanga zali somli choi tura phutan ni a hunre da khaisingei twani a Dr. Shangshang te po witness atan kowan ni a thutlokna judgment siamin New Life Hospital chu medical negligence tungchanga thiamlo chantirin chengnoi somli pathum singli sangria zali somria choi turin antitani heng anpoisa choi tur hi ni somko chungin state commissiona deposit turin an chawitir bok